pasteur, docteur, W.F. Kumoyi, pasteur, Wezonlo, Mieto Janao. Amadene Bonambe, Kafukafunema. Thank you, Akpe Nami, Namiape, Ogun State Pe, du Gandhi, Pota. Mais donc, bedabe maune na oha jidudu bliboya ne keketa ne yeji eyewa ade blibo wa koko no anye ya yira na Ogun pe du ko blibo akatsa le Yesu penkome eye jidudu kpakple nkogbe dede kpakple jidudu blibo kpokpo mais donc bedabe ne sumiasi fika miele ha do wuli gbonambe jidudu blibo kpokpo eye fiensi ya ele swasi o nyeya ma khonye jidudua eye mi ame yo kata le semi anko le tepe vovovo mana mi anya be fien ya enye fiensi toke de nya pa gbeme fisi afi ke miele ma ou pe nous saint ava dogo kpakple mi la fima jidudu blibo hoho le gbonya fi jidudu afike me han jidudu blibo hoho akpena o hajiha elabena jidudu blibo le miasi le fiensi ya lo fofo mi da akpena o fiensi ya mi yira wonko apeto akpena nu yo katsa ne wonami ple nu yo katane ka poto le wowom me do gbeda fiensi ya amesiame ne xɔ jedodo nous c'est grand apeto Yesu pe tɔtete ne dedi va mesiame pa gbeji le Yesu pe nkome apeto kasiame siame 3 mots pa gbe me bia be apeto wo nutu tuatuo la mesiame pa gbe me le Yesu pe nkome apeto dokpe wo nyadzi la mesiame pa gbe me le Yesu pe nkwaji nye dogbeda le maune yira mi bobo nanyi la peto la pe ya yira me fiensi ya nyaga punto kude jidudu kokponu tie ye me jibe ma abiabede nu katamie kwa jidudu do jedodo blibo de agbe ya mepe adeka o katanji eye mamle to ala jedodo mamle jedodo ma nkeke mamle de li na mia dometon de siade la nyigba ya ji eye na ba jo la nyigba ya ji ai go kemi ya ji e mayi mela jidudu ikene khole agbeno yiwa maso ekema jedodo mamlea aba aswasio eye na tua yeji ano azonliaji menyebe anoji yim ano dikeke meu ano gegemeu bo bomla ano kakare ji pombe jidudu mamlea de linayi eye fiensi ya pe mawunya betanye nuɣaɣla o yo anabe mi akpo jidudu gbanto blibo jidudu mamlea atem ano moaji alo moike mauta atem ano moaji aje azonlia gome tondo tare nuupea to gome jejia yide nuwa eye ele moazom la fodem de ka le momaji mi yonebe ano azonliaji anoji yim va sende simeke na yide yipe mamlea eye na hojidudu mamle towa ema meko welebe mi azionde apetola nu mi azionde Yesu nu Kristo nu le mozonzon yame na zion de Kristo nu hakavedo azonliape nuwo ban ajegome so yedia ade blibo now etonlia ano blibo now eye meto gbedabe de kentoma idolo nuɣaɣla o yo anabe mi axɔ jedodo gbanto jedodo blibo jedodo mamlea Roma tso pagbale tanyi kekebla tonvo andrelia ebe gbede manoterafima amade matema chikpo agblokobe gbede o ao kenane wo gblo hafi vale nyaya gblom ele kwabe nyakla made miela senkam eye miele jedom ebe leke atema wadu dio leke atema kaka ajazonlia gome kaka umozozo ya nuo
eye ole nyabiamo noneo leke na tema we kaka no ajeji no la gbe ya me o ye ameke me ado jibe gbede egbe ya agblon gbede na nono me seseo ato gbede na satana gbede na gegeo fiensia ne va peto la gbo ye satana le nyado glom na obe we ya mate yinkode we ya emema nyona ode we ya matema yinkode we ya matema do viviti menu se onti ode amesike le mewa etra ko me kele kekia me egbona be gbede gbona be gbede The modern version of that is no. egome be gbede la gbede gbona be gbede alo ao na glona nusia nu kala kemono be ma jejio eye me globe ma jeji ma ekenele glon to kaka jiomekea ela po me vava ela bene do kose da feto Yesu Kristo ji ebe gbede ebe le nusia o 400 mela le nusia o 400 mela I will go through. oh nyama doji You will go through. bebe hana doji Went through the region. ale ke o to tosisio me o tapu diam o flapu diam be gbede le nusia o 400 mela e faraon la fima o faraon ma va kole tepema o to da de todo ebe le nusia o 400 mela miaoya miewu jedo la glo I like to personalize. a macho ya cho nyen totonyela nenye be mebe mi ke me khosemelewa maglobe de nyeya le nusia o 400 mela mewu jedo la glo ava menao That you conquer benaduji every challenge. adika o 400 kahayo 400 lava chomona Brother Victor. melek pono vide ke nko le trozu no bi chidula melek pono bi nyonu chidula la pima we la duji aye machiemolo vo atogo le megodo begbede le nusia o 400 mela esi o 400 mela miawo ya miewo chidula o gloto amesi nuɣaɣla mato amesi ke loami la men fiensia You get connected nenye be with ewo de ka kpakple the Savior, Kristo your shepherd. de lama By the time you Blo get lama connected with him ne o de tonight, ka kpakple le fiensi ya la no vinye atema adogo kpakpa di ka de pepe atema li ato si ato atema globe lekeke wole ha lekeke nya me ha lekeke nye nu se ke la fima atema globe le sia o 400 mela nyela mewu chidula glo hallelujah ple amesike lo amila me dogbeda be ne dinchi onenema le Yesu penkome aye that's in First John. Yohanes Bible gbanto ta ne pepenelia Yohanes gbanto ta ne pepenelia ebe na viwo miaola mau me miecho mau me miecho segome be belen popom chokude bebe vio belen popom chokude de viuliontio elen popom na mia dometode de siade edanye pe hope bla nyi o pe bla sheke o gapotonye devi pode nu ko amade hope akpe de ka blibo eye we ape alofa de ka ko ne ho alofa de ka of 1,000. no me la agakpo alofa de ka keleme The one that is eye nu yike blom o le tepe ya la ebe vio 1,000, pe akpe de ka pa akpe ve pa akpe ton cho ide mavo me ya and the eternal one can tell you no. mau yike hope akpe ola atema yo wo ya be enye vina yi mia onyi vio ebe mia wala mi eduoji jidudwema ebe mi eduoji elabena amesike le mia mela etria kowu amesile XEXEAME fiensi ya amesike tria kowla agede mewlo Now, we can know Christ yatema Jesi at Kristo different levels. le dope fufufu me Somebody that will say, amada I tema know globe Christ, nye me Jesi Yesu segome being to Sunday school. be eyina kwasida pe suku eyinu fiala yo Yesu penko la fa anya ha me Jesi Yesu Jesi bo Jesi elbo ala joke dapi me po Jesi o me po kasi o me po trona ne kala gbe onti o Begin to read. eye me gbe ya en to ne ba le klem agbale aklem
eye ne va wɔ ɖeka kpakple Kristo dogo kpakple Yesu le teƒe ma eye azɔ na gblɔ be ame dzesi manye ɖoƒe bubu yi ke to vovo na gɔmedzedze tɔa eye azɔ ne va xlẽ nutsɔ ku ɖe yeƒe ku ŋuti ale woɖi ele wòfɔ titre tɔ ame kuku dome ŋuti afi ma nate ma gblɔ bena medze si be eku ɖe ta nyina titso ga ŋuti ganye be ɖoƒe bubu hã gali yi ke míenya na Yesua le yi ke ate ma gblɔ be azɔ mekpɔe mexɔ eya ma dzi se eye mexɔe wòge ɖe agbenye me eku ɖe tanye eye si ke wòku ɖe tanye ta la woɖem agbe yeye su asinye agbe mavɔ le menye ebe azɔ medzesi la be eye nye ɖela nam fiesi ya aga dzesi wolo bebe aga dzesi la ne dzesi la tɔxɛa ne wo ŋutɔ ne dzesi Yesua tɔxɛ kadede tɔxɛ le mi kpakple domea ate ma gblɔ be viwoe miawo ya mawo mietso mieɖuwo dzi elebe ame si ke le mia me la etri akɔ wu ame si ke le xexea me menye agbalẽmetɔ ko wòanye o manye enumetɔ ko wòanye o manye be ame aɖe gblɔ na o manye nufiala gblɔ na o vɔ ye ŋutɔ le me o ele agbe le me o eye ye dzi gblɔ be etri akɔ wu ame si ke le xexea me viviti me ŋusẽ yiwo katã zina wo ɖe to yiwo wole tewo ɖe anyia fiesia ele duwo dzi lo mebe nyea me le kpɔ dziɖuɖu ɖewo dzi lo nuametɔ ye miakpɔ kabakaba le nufiafia ya me gbã miaƒe domenyinyi hena dziɖuɖu blibo xɔxɔ ame domenyinyi yi ke miexɔna la enye dziɖuɖu blibo kple gbe sia gbe ƒe dziɖuɖu kpɔkpɔ nu velia miaƒe nudziame nyuiwo ƒe ŋutinya ame aɖewo li yi ke wokua drɔ̃e le woƒe agbenɔyi katã anɔ susunuwo anɔ butame tso nuwo ŋuti memawo míyɔna be drɔ̃ekulawo womewɔ naneke o lo woawoe wonɔ susuwo ɖem anɔ ɖe susua ɖe vɔ wole drɔ̃e kokum ye be womeku drɔ̃e la mesusunu aɖeke la vɔ womeɖena ye ba fɔ nu yiwo ɖoa womeɖena ye ba fɔ medzi be manye amegã medzi be manye ŋusẽtɔ loko wonɔ drɔ̃ea kum woƒe drɔ̃e kukua ele teƒe ma eye womete ɖena afɔ ɖe dzi o ete nye drɔ̃ekula eye vɔ ne eva tɔ yeƒe nuwɔna wɔwɔ me la akplɔ tsɔe ɖe ɖoƒe kɔkɔ aɖe eye magblɔ nɔ be fiesi ya ɖoƒe kɔkɔ yiyia ele dze gɔme na o ne mese amen ɖo yiwo ame aɖewo gblɔna megblɔna be o ame yawo fika wotso kɔƒe wotso va vɔ menye be lomedukɔa ƒe amena ela lolo wu nenema. You will reach that goal. Mebe etaɖodzinu ma ayi godo yiƒe ma ayi godo aƒetɔ la ƒe ŋusẽ o la kplɔ ade megbe dome na o akɔkɔ ɖe dzi akplɔ tsɔ ɖe yiƒe yi ke ɖo la yia adze gɔme tso fiesia le agbome le Yesu ƒe ŋkɔme vɔ nuɣaɣla ɖewo li ye nuɣaɣla ma medzatsɔ fia mi eya ta mi le teƒe ya fie ya lo ta nɔ radioa gbɔ nake to nyui ɖe ase nuɣaɣlawo secretwo yiwo nuɣaɣla yiwo nana bena miate me akpɔ dziɖoɖoa ta ɖeɖe fia le na ame sia ame fiesia eye menye be menye be manɔ nenye be nu wònye le mɔtoa ame sia ame anɔ tsatsama be wònye hã ma be tse le mɔtoe nye hã ma be tse le kɔkɔli te vɔ me nenema wòle ma o nuɣaɣla ɖewo li ke la kplɔ ŋutsɔ ɖe dziɖuɖu blibo kple dziɖuɖu mamlea me nane le dzɔdzɔge le agbewo me le fiesia yi ke maŋlɔ be gbɔ gbeɖo nutɔ̃lia nutɔ̃lia yi ke miakpɔa yenye be ame aɖewo yi ke nye ame gbɔdzɔgbɔdzɔtɔwo ame yiwo gbɔdzɔ ŋusẽ ɖeke megalo me o dziɖuɖu ɖeke mɔkpɔkpɔ ɖeke megalo si o eye wobe susuwo gbɔdzɔ woƒe nuwɔnawo woƒe tamesusuwo gbɔdzɔ le gota hã wo gbɔdzɔ gbɔgbɔme la wo gbɔdzɔ le go vovovowo me eye wotrɔ zuna ame yiwo tsina me
fiensi ya maula tronchinya It will heal you. me ba peto ayodo Your mind, le susu me yo your soul, le lubon me yo your spirit, le gbogbo me yo inner man. le meme ke yo apeto la nana cho aba me kako ene abe kan le to ene o hana onu me o hana onu la gbe ya me le Yesu pen come do yo na me yo ti me gbojo le mo vovovo ji nya ba pagban to lia di gban to nya po do me nyinyi Full victory and daily jedodo dominion. blibo Daily jedodo dominion. pakpo gbe Daily si agbe dominion. jedodo pakpo gba o cho gbe si There's agbe no point. azon 365 days of the year. le peuple bo akatsa me amare glombe Victory. o be nya me day. po jedodo I said that's great. kekede ka me be How about nyonto the following day? e ma nenu ga I keyari don't know what happened. I lost it. How about the following week? nenu ga keyari nenu ga kekeyari ne kwasida ga bubu ga vade Powers of the following e pe day. nkeke yike enwanyi va ye cho va ye a do yin maga suna yike la ga va va a jedodo ike glomi le ni gbe sia agbeto gbe si agbe nenu age kekwa ele po jedodo Daily triumph. ne enu agbe kekwa le po nse be gbe si agbe a mawu pe yayira apeto ba sika me ava gbe o me le Yesu pen come eyata miatem akonu gba o chogbe eyata miatem atu aseye gbe si agbe eyata miatem akpo jijo gbe si agbe be da seri anon menem gbe si agbe be Yesu le na mi jedodo azon nya kpo salmo tabla 2 vo aton pepe awi asheke salmo Reading from verse 19. tabla Blessed 2 be vo the aton Lord, pepe amawi asheke daily lia loadeth us with benefits. eba mesike ebe wa yira afeto la As for the promise of God, amesike he na wants to mi do daily. jedodo gba o As chogbe for the victory, enana mi Jesus, jedodo he wants to shovel jedodo that yike o little jibe ya nami faith. jibe As for ya the like confidence we yeke have in jedodo wa God, nami as pe for the siagbe authority we ale have yike in ne le Christ, do jira he afeto la wants nu you to ele have kana that afeto la nu la every day. And he ejibe ya says, na o jedodo "Blessed gba be o the chogbe Lord, wa yira afeto la daily, yike every day, nami daily jedodo loadeth gba o us chiagbe with gba o chogbe benefits." I'm inquisitive. Psalmist, tell me. e salmo How blonamla is it leke the daily loads wo lebe with gba o benefits? chogbe Are gbe you a siagbe la favorite? Did you happen to be in a special place? de te And pe because tɔxɛ ɖe wo ya of ne that le special hafi le kpɔ place, dziɖuɖu he tɔxɛ ya daily loads le you kpɔ with dziɖuɖu benefits. gbe sia gbea He said, I'll tell ele you gblɔ my be secret. mana wo I nuɣaɣla discovered medo that when dzesi benefits are being given be vi out, ɖeɖeka yi ke me if va I'm far kpɔ away, yenye be I ne le keep adzɔge myself ɖaa away. He me wants ɖea to ɖokui load nye me with the ɖaa benefits. eye Because I'm far aƒetɔa away, dzi be ma then ne me le adzɔge ne ɖaa la nye mate ma xɔ nu nyuiwo tso gbɔ aƒetɔ eyɔm be mava magogo ye mate ɖe ye ŋuti mava ye gbɔ ebe mi va gbɔ nye mi ame siwo katã gba le kpekpem nuka ye ɖeɖi te mia nu la tsikɔ le mia wum la mia dometɔ ɖe sia ɖe ɖe mianye be nye le adzɔge ɖaa le Mawa gbɔ nye le adzɔge ɖaa tso Mawa gbɔ le tsaglala tsã le nyaƒe nu vɔ̃wo me eye Mawu kpɔ be Mawu de se ba fi ke mi ma yi oa woawoe mi yina eye azɔa ne eva do dzesi to ɖokui o ebe ame sia ame ke va egbɔ la ebe ye ma tsi aƒu gbe o fiesi ya atrɔ va aƒetɔ la gbɔ ye ne va Kristo gbɔ be aƒetɔ nye si medzi be nu vɔ̃ yiwo yi ke menɔ adzɔge na wo ɖaa la menɔ wɔwɔm la medzi be natsɔ katã tsɔ kem natoto nu vɔ̃ yiwo katã ɖa eye azɔ na gogo Calvary na gogo teƒe yi ke ye Kristo ku ɖe tawo lea akpɔ be atsɔ nuɣaɣlawo kple yayrawo ade agbewo me eye Salmoŋlɔla gagblɔ nam ke la nu katã ame aɖewo mekpɔna yayra ya kple nuɣaɣla ya gbe sia gbe hã woawoe nye ame yiwo tsi atre ɖe dziƒo Mawu ŋuti woawoe nye ame yiwo hena nya ɖe Mawu wɔla ŋuti Mawu enyo vɔ woawoe trɔ zɔ me baɖa Mawu ya nyoa dɔme vɔ woawoe nye nu vɔ̃ɖi wɔla eye Mawu nye nyateƒetɔ gake woawo nye alakpatɔ
eye de mokpokpo de galinawa ebe mokpokpo linawo mokpokpo de galinawo nenye be o dasi le wope agbevlua onchi o dasi le po nouveau onchi o dasi le po viviti onchi o dasi le po nou badabada onchi o va apeto la gbo o va kekeli agbo a mawunye kekeli ele ya mamela viviti ade kento melema ne va ma gbo ye je Yesu yo mela magazon le viviti manzon nous kake ne nous sio ne wona cha le chona vivitio chone aye nous kake ne wona cha benade goame abede nous gome hafi ave onwa aye le gaglagbea nye mau dollar le gaglagbea le amonkume enya menue gake le zamea le ben yina vuju ogbo le zamea yina tronsubo subo ogbo ene yi tronsubo subo mea nyebe le pibichima ha ke nyebe ela jogeda le magbo e titre de wo lanti le siata matema po apeto la pe video vo fiensi ya ne glo apeto la oh nu ka o mejole ya nu ka o me la jogeda vin le mawagbo azo ma trogbova blobe ma trogbova mawagbo ye ne trogbova apeto la a kplo gede pe ya yero me be akoko la akoko le bibichi mame eye akoko to de ye be kekeli ya me le Yesu pen come eye ya yira yike wo do dadina mesio kata vanegbo yike nye dede kpokpo be jijo nti fafa jidudu kpokpo yo kpona le jidudu ikpakple dede kpokpo ya me ya ne va bola ne va ye jole bibichi ame ye do le nouveau gbo dasi le nouveau ni wo gbo nu agbe bada nono nti ye va peto la gbo tro na peto la nti ebe wa yira amesio ji apeto agba o chogbe ela be azoa ewe onye mawu now enye khona metona enye delana enye kplolana ye nya mesike ade wolubo be wa yira nya apeto yike nam ke yira nam kpakple nyonao gba o chogbe mawu kenye nya pe kokope mawu ekpenye ke glomele na miema be na jesi be yenye o mawu ke na o dede eye gbe o chogbe pe yayira ya wa be siagbe pe yayira ya jijo jidudu popo ado o gbe to do da won china wa nunyuna mo kata apeto acho kata cho now le Yesu pen come pipi blavea bakpagbanto globe ebe labe yenye miape mawu miape kokope mawu yenye miape mawu menye gbegble pe mawu lo ne va peto la gbo yenye miape kokope mawu ana okoko ade wolubon enye lolo pe mawu ade lolo chofiao yenye nu sempe mawu ade ye pe nu se fia la gbe o men ebe eya yenye miape mawu enyape kokope mawu fiensi ya la iske ne va peto la gbo eya nto mawu nto adoli ya yira yo kola gbe o mela me ba doli ya yira o chon agbe o mela egbede ngule dadi ye la nye nti kokoe pe gome jeje gande nti kokoe mangolo be yade la gbe o mele Yesu pen come Yohanes etamewo pepe wolia Yohanes ta o pepe wolia ebe fiafi la me bana negbe le wuwu le fififi ekpea satana yo yon mo le fiafia ekpea le fopom choko de satana nti satana ne va me gbode do vana va fina me awua me satana abonsam evana fina me awua me agbla me pa gbedo me ekpa satana ne va de do vana va fina me jona kotaji minyamadoli ne ole o puna juna bosango ye o me dena mone satana be ne va gbolu won to no ajuji ayi satana gbo be satana fika nele eye nu jojo ne pepe yike wo mole a on to puna ju ayafima ogula bo be satana me le baka bola mi anto mi afuja satana gbo eye satana be nye ye fie bai
bele gbesɔsɔ va fifi fa nu nyuie ɖe kpekpe yi ke ele dzro kɔ va na fi ya abosam zã na wobe susu azã woƒe nunyawɔwo katã ye wɔwo ya le woƒe agbenɔ ŋkekea katã mea abosam kplɔ na wotsɔ dena fifi ma me ye wonɔ woƒe agbedome gblẽm eye abosam fi na woƒe tame susu eye woaƒe dzidzi woƒe ŋusẽ kple dzodzro yiwo katã nɔna wo mea enyina nugbegblẽwo ɖeɖe abosam tsɔ gblẽna dome na wo abosam ɖe neva ɖe efina me ewuna me egblẽa me ƒe agbedome vɔ fiesi ya yi ke ne le radio ya gbɔ le se mawunya ya la Mawu la Yesu la de wo le abosam ƒe alɔme mebe woaɖem le abosam ƒe alɔme la eye dzi gblɔ be ke nye la meva nye Yesu meva enye Yesu la meva bena woakpɔ agbe kple agbɔsɔsɔ woakpɔ agbea le agbɔsɔsɔ me azɔ kpeɖa ne amewo yi Satana gbɔa wonɔna abosam tutuna wo kaba ne xɔma ɖe le afi mɔ la da asi etea wode na asi agbalẽa te eye woƒuna du na Satana gbɔ eye wowɔnɛ kplakplakplakplakplakpla be yeaxɔ nu nyuiwo le Satana gbɔ vɔ womenya be ɖe abosam le yewo fim o azɔa wotsɔna wo ɖokuiwo tsɔ sana na Satana vɔ ne va ɖela ya gbɔ ne va Aƒetɔ Yesu gbɔ ne va kɔnametɔ ya gbɔ ne le va agbenala gbɔ ame yi ke nana agbe le agbɔsɔsɔ mea nu ka be dzitsim ne le o abe amemawo yiwo yina Satana gbɔ yonɔ wotsina dzi o aƒe fi ya ɖe ne va Aƒetɔ me va kple dzinye blibo kple nye gɔmesese blibo Aƒetɔ me va kpakple nyametsotso matrɔ eye ta me va ne va Aƒetɔ la axɔ wo lo ebe ame sia ame ke va yama gbɔ la ebena ye matsoe aƒu gbe o eye fiesi ya ava Yesu gbɔ eye Yesu agblɔ be ɖe woagbawo wo nuxaxawo wo nuvɔwo agba yiwo katã le dziwoa nuvɔ yiwo katã ne wɔ la Yesu be va ne ve gbɔ la aɖe wo le fiesi ya ana wo agbe mavɔ le fiesi ya agbe le agbɔsɔsɔ me na xɔ le fiesi ya le Yesu ƒe ŋkɔme ame aɖe gblɔ be o pastor nye ya bembli afi mete ɖuna nue o mebe okay mekpanye kuxi o mekpanye tukaɖa haɖe o eye ne nu yiwo katã dzi me le asinye vɔa hafi mava Yesua gbɔ wo ya ɖe kpɔ nu ke mexlẽ na wo ɖa le Yohanes tawo kpekpe ame wu aɖe Yesu be ye va be wo ame ma yi ke nya ma gblɔ ma nakpɔ agbe kple nu ka agbɔsɔsɔ wo atɔ kɔ nye va ne le doa va ne nye ahedala va ne le kaka me va ne nye be mɔkpɔkpɔ ɖeke megale asi wo le ɖo ko ɖe va ne naneke meli be ɖe nanɔ ɖuɖu mo ele dahe ɖe gama me Yesua le yɔ be va ebe ɖe meva be woakpɔ agbe le agbɔsɔsɔ me medo dza na o medo wezɔ na o be fie ya le va fie sia ne le va Aƒetɔ la gbɔ ya Aƒetɔ la le yira wo ge ayirɔ kpakple dziƒo ƒe agbɔsɔsɔwo le Yesu ƒe ŋkɔme magagblɔ ŋutinya na miazɔ mɔnya ba kpabelia na mawunya yenye nyadzɔdzɔ tsɔ ku ɖe nu dzeame nyuiawo ɖo ekpɔ ame aɖe yi ke be dodo kpɔ eye eŋlɔ be ye be biki ɖe aƒe mea ɖe atema susu kpɔ ame aɖe be le yi dɔ xɔƒe ye dɔdzige woŋlɔ be ye ƒe ɖase ɖe gba ɖe aƒe mea o ɖe mate va me o ɖe ame aɖe be ye ya xɔ dziɖuɖu kpɔkpɔ eye yele dzi ŋusẽ ele dzi atse kpakpa eye nu nyui yiwo katã nɔ mea edzo ŋlɔ be woa mele dzi ŋusẽ mele dzi atse kpakpa mele dzi nu nyuiwo vɔ agbe nyui yiwo nanɔa edzo ŋlɔ be woa dziƒo Mawua ŋusẽtɔ ya Mawu yi ke wɔa nukunu kple dzesiwoa Mawu yi ke nana me dziɖuɖu kpɔkpɔa edzo tsɔ Mawu atsɔ ƒu gbe ɖe ŋgbedome ne va alɔgbɔlo koe na dzoe maxɔ naneke o elabe woe ma va dzodzro ɖeke mele me o dzidzi ɖeke mele me o nyawo toto ɖeke mele me o vɔ be le dzidziɖuɖu kpɔkpɔa o ɖe
ebe le dzidzi ɖuɖu ma te pa dzidzi gake ma kpɔ naneke o ma xɔ naneke o vɔɖo ase gɔme be ame ɖewoa nenema ye wonɔ nua wɔme ma ye ame aɖewo lia míakpɔ woƒe ŋutinyawo eye wowoya me be wonɔ drɔe kum dzodzro ɖe nɔ wo me dzidzi nɔ wo me nuwo dzro eye wodzi be yawɔ ɖeke yawɔ keme vɔ mele gbe dom na ɖe wo ya ta o be manɔ drɔe kula mawo dome o le Yesu ƒe ŋkɔme o be ne va Yesua gbɔa ebe ele dzi Yesua ele dzi dziɖuɖu kpɔkpɔa kɔ asi dzi eye natsɔ agbo nɛa ame yiwo kɔnɔ ba si dzia eye wokɔ asi dzi vɔa nyamesoso mele me o tsatia wɔwɔ kple kpa mele wo me o ame aɖewo wɔ neko be míawɔe nye hã mewɔe ao meɖo la nɔ nenema o nyamesoso va ɖe edziwo luʋɔwo gbɔgbɔwo katã wo ame tsibliboa katã ye natsɔ ƒo ɖe me ema dzi mawo le susu ma la to wo susu la gblɔ no be ɖe ewoe nye ŋutsu ma yi ke dim Yesua le ewoe nye nyɔnu ma yi ke dim Yesua le eye bibi ma nyamesoso ma ye netɔ kɔ asi dzi gama me la magblɔ no be dziɖuɖu wala va mebe dziɖuɖu wala va ne kɔ asi dzi la eye ne tso nyame luʋɔwo gbɔgbɔwo ame tsibliboa katã nu etsɔ nu sewo katã wɔ nyametsotso le ɖokuiwo me la aƒetɔ ma to ŋutsiwo la va yi o lo mebe Yesua ma to ŋutsiwo la va yi o la mebe aƒetɔ la ɖe ma to ŋutsiwo la va yi o aƒetɔ la akpɔ o fiesi ya kikeke ne le o eye nu si ke ne bia la atsɔe na o le Yesu ƒe ŋkɔme matsɔ ame aɖewo tsɔ fia mi. Míaxlẽ Bibla Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia tabla tɔ̃vɔ evelia ebe agakpe si ke dzi mi la ebe mi ŋlɔe be woawo nye ame yiwo ŋlɔna be nu eye woŋlɔ be nu woŋlɔ be xɔ la ɖe li wɔ la ɖe li woŋlɔ be ŋusẽtɔ aɖe le dziƒo ebe agakpe si ke dzi mi la be miegbe nu le gbɔ eye wo ŋlɔ be woƒe Mawu woŋlɔ be woƒe Mawu ɖo yi ame aɖe anɔ gblɔ be wo nyea nye meŋlɔ be Mawu magblɔ na wa nu yi ke dzɔna ebe yeɖo ŋku Mawu dzi ne tsɔtsia kpavɔa alakpadada amebeble kɔdada ahanumumu ne gatrɔ gbugbɔ gayinawo dzi gadzenawo gɔme eye etsɔ nu vɔ wɔwɔ tsɔ wɔ dɔ gbe sia sia gbe eye nye be ne le da alakpa ŋlɔ be Mawu ne ble na mea eŋlɔ be Mawu ma ne nye ayemenuwɔtɔa eŋlɔ be Mawu ma eye nenye be efina fi la efina ga ega le afi ma le kpɔ ga nyekɔ mekpɔ ame aɖeke le afi ma kɔa evɔ bluim eƒo asi ɖe game tsɔ de go me kotoku me ame ɖeke mekpɔ yo efifi kura enye be eŋlɔ be Mawu ne nye be eyi teƒe madzemadzewo yame yiwo ve nɔna agbevlowo li ve dona gɔame mawo nɔna agbevlo kpakplewo enye be ele ŋlɔ be Mawu ma ne nye be ele wɔ nu yi ke medze o nu yi ke mekɔ mawo be ŋkɔŋtsi o eye le míabe mɔɖaŋu míabe telefonowo dzi míabe internetwo dzi nu madzemadzewo le afi ma la ele wɔ nu ma yiwo medze o mekɔ mawo be ŋkɔŋtsi oa eŋlɔ be Mawu ma eŋlɔ be Mawu ma teƒe ɖe kpekpe yi ke na yi nu sia nu yi ke na wɔ susu ɖe kpekpe yi ke la va tame na o ye mekɔ mawo be ŋkɔŋtsi o la ye mesɔ kpakple mawo ƒe ɖoɖo o la Mawu ƒe didiwo o la mesɔ kpakple mawo ƒe sededewo o la nye be ŋlɔ be Mawu ma ebe eŋlɔ be Mawu yi ke wɔ o edzɔ ɖe Israelviwo dzi abe dukɔ blibo ene edzɔ ɖe amewo dzi vovovovo edzɔ ɖe amegbetɔ geɖewo dzi egbe
eye mie no na gbe na mi fonua mi be do ankuma wo ne mi le nu ma mi be do ankuma wo ma wo nya me yo nwula be ma wo ga ke fiansi ya wo ya na trolo me be nya ma tro jime. Where are you? Wa me mari ha me be nya ma tro jime la. Then you see, Eye na gbolo be forgetful person. e be nya me nya me ke nwula be ma wo cha bo nu yo kata me sro Secular. le gbe si agbe fe agbe nono ma me ya yi ko to be me nwula be ma wo ta ye we be haha o ba tumi do wa feto me je be na wona ne nam apeto All my transgressions. chonye voda do kata All my kem sins. And chonye then nuvo give me kata a new kem nature, a new nam life. jojo me But yeye remember nam that akpe I yeye am a saved be man, ma don a kuya saved zo be na woman, wodem and whatever ye nu I chuma nye nyonu ma do wodem from now ye nu on, kake ma I wo to remember fifia the di na la God of ma heaven don ku before I jifo put ma my wa hand on afi anything. ma ba wona ne la Well, ma no answer don to ku ma wo prayer. ji ma to gbeda be Number gbedo dora three ya now, mo no don ko jina o healing le yesu pen of come the no ton healing lia of yenye feeble doyoyo dreams, ikelina of ame diverse gbodogbojo me o diseases. yo It is healing. china me amadoli I said there is healing. ma ba doyoyo li na o Now, when we're kensia talking about healing, doyoyo li na o le they limit kensia healing to eye doyoyo pain in this my hand. I want the Lord to heal me. nenye be alo le vem ye me di be mawu ne yodom la ye mawu de dolele veve sesi ajoa doyoyo ma amedo anu tete e ya feto atema de tete ajo vo anye be menye doyoyo ma de ko eli o. You know, scientific description of the cells and all the neutrons and the connections in our brain. But you know, there are times when the brain is not serving us. Yado ya It ought to serve nenye be us susu because de the dea cells megale there and tepe all the tututu things there that should be well connected. eye are susu scattered, de dea they are in disarray. susu And a because of chaka that, our brain needs healing. ehia be wo susu ohia na no ka doyoyo susu ohia be mauna ayodoe eye nenye be nane mele nyure lamena o ne dokita gbo eye o radio na o ponu ike lewo yo kpo be nu ya ple nu ya de ke obe The man is dying. And yet, gado mo vava no be amea no do alem vo no o radio ha o ma kpona ne ke o vo ma to no be nu ike mawu amegbeto mete kpoku do radio le lamena o ne wa yo haya o la nya pe ma wo ya kpone eye fiensi ama o le do ma kpogela yo do le yesu pen come ya do it's ya a broken. When we say broken, Etenye the be bottle is broken. kpono obe ndegba kpono nu atukpa gba enu agba bo So it's broken. alo You zie cannot gba do anything with that. magata ona ne ke kpakpele ori Broken kettle. ela be nu agba bo Sometimes zie agba bo ma te ona ne ke kpakpele ori gado mo wa vicissitudes of life, nya activities ele kwa be of mia life, pe and ametibu the things wakata that nya be come susu to kata destroy chaka man ndek on nya be earth jigba has come to ye be. amianto magata ma ona ne ke o ye be jigba agbeyanto kata chaka fome agba ye be do chaka ye be tamo susu ye be jijio kata o chaka ye be fuo nge enuo kata la amia pa gbemea o chaka nusianu chaka nusianu gba whenever yesu gboa yesu la yodo hallelujah ejima ike gba la ayodo o jigbagba agbema ike chaka la yesu la yodo agbo ike chaka ado ede dodonu le yesu pen come Kiesi ya apetola menye be akafu apetola ela be eya nye doyola ake doyoyo gede lubon me doyoyo agede susu me agede jio me doyoyo blibo doyoyo ikele nogo hogena la le yesu pen come If your eyes are blind, nenku ogba well, open apetola your vunkuma na na kponu Give me a good bonambe amen. Somebody says, Amade Pastor, I'm not aglobe blind. o pastor nya nkume gbana mori Is that nya wa so? nkume gbana There's a wa woman in the Bible. nyonu ade no bibla me She had a child. eye vi no She si had a bottle of water. eye to take echi care gu han no of that no si child. be wa cho kpo de bi And aji the wa bottle nachi of de bi water anu finished. echi ala pima And all around, eye you don't see mele any kpo water to give echi the ade child. ke la pima wa cho na And fia then she began to cry. eye o to abi fafa And as she cried, eye o na bi fam na bi fam na bi fam she didn't want to see the me death de be of the akpo ye child. via be And ku God ekute spoke fo from heaven. eye And mawu God cho opened jibo her eyes. vunku vi And ne behold,
Globe, koda, vudo ade la fima nobi. Eye, be yi, nave kuchima la fima kode atupa gede ome. Eye, mau vunkune. Voyi ke nkwa me vune chawa. Me kona ne kore. Me nyabe chire ke la fima o. Ekpe nene nyame gede obe nkukpa. Nyame gede obe nkukpa na ma ope domenyo, ma ope nunyo, ma ope de fiao. Pour fianci ya, me le pomo, elle va pas tourner la vunkuvina olo. Et na kponu ikela devina, a kponu ikela nyona, et akbewa, nous si a nous ike, nyabe wa trola, elle a regardé fianci ya les super commun. Maklina. Salomon le fa de kameton. Ebe lu bonye kafu Yehowa. Eye nous si a nous ike le menyela ne kafu ye pen kokokwela. Was not a scientist. Ekpa meya menye dokita ye onyolo menye nunyala ga ye onyolo gake And the small intestine and the large intestine. I Ameya begin to mention all the bowls. Menya mekela tema atoasi amegbeto pe jojome pe nu vovovo yo katsan la megbeto ntia matema yo katsan vo ekpo Yehowa pe yayira yo globe na di nu sia nu sikele menyela ne kafu ye ben kokokoi mebe na kafu apetola zo gamia sube na kafu ya petola ye wo ntila be nu tinu de pepe ememeto eyo le godo egota de pepe a ne ma o kasi o le fiensi a kafu ye ben ko le yesu pen comme pepe velia ebena pepe velia ebe lu bonye kafu ye rowa mega ngole pe nu nyi wo katambe o ya yira fi de kemeliolo ya yira via de kemelio ya yira gande kemelio bo ya yira katan ebe ya yira katan ebe nu nyi katan ebe mega ngole be o pepe ton azon ele o yoga de kadeka Amesi ke chwa uvo dada o kata ke a o nyame neni nouveau neni wa choke o le fiensi ya baba nouveau neni wa choke o le fiensi ya ha vo dada o kata ga ka mandoli nenye bo va ma ugbo ye ma ugbo no be me di ma cho nu ka jim nele ebe ma di ba cho nouveau nyokem aha nyawa ma cho nouveau choke wa cho nye nouveau kata choke ma be enyo menye lono pe ma o menye choke pe ma o yike ne va gbonye ta yike ne khodinye seta ne khovinye tenuvi de kaji seta ma cho nouveau wa ke e ya ba peto akpena o eye agbobe o troya o ma wa akpena cho nouveau nyo chokem nanu ga ke aso wala ga ma o ma gboke abe nouveau la abe ma ke la gba troy ma wa gbo abe ma o la be mkajim nele choice ke va idea ma cho nouveau choke o voe la bo ngolobe nunyi yo katama o na wabe o ngolobe wo be chochoke abe bo tro ya fiensi ya ele ho chochoke blibo eye man ya mema o yo gbesi agbe ya ano ma o gbovam ano ma gbovam abe ma we ya de ke ma nouveau la ma mo de ke o a o me hia be na no ma o me we la be ehia be na kwesebe mawe cho ye pe voda do kata keye eye jim e ba mesike dagbe le nuka wo dolele wo katsanu le bible le gbo wa khlela le pasam do la khlom do la e be sike dagbe le wo nuka dolele wo katanu fiensi ala yodo e dolele de pepe susu me yo mu tete yo agbon ile veto mena o yo no si anu iko yo na be la megbegbele dolele a o ma ope nu se ele gbesoso fiesi ya eye akasio ayodo kenkele yesu pan come ebe dagbele ban wo vo dada o katan eye le gogeme adi goveli adi a dagbele wo dolele o katan nu dans le lot katan fiensi ya dagbele nu o le yesu pan come bebe yenye wo vide le fiensi ya nu nui ma o ja ono fiensi ya ma nu nui ke ma o ja ono fiensi ya ma tro pokpe ya la Salomon lo fa de kameton pepe ameton lia e ba merci que tu ouvre dada o katan I want to give you assurance. Mau jibe ya na kakadeji. Me jibe ne nyaya de mau nya kwegbo nya kponu von pe nyaya gbo si de kan. Don't then rise up and go back home. Me go menye be
ne yo chove da do ke ovoa ne evo aga ike ole be na note wo do potio la gbome a ajocho le ma wa a edo la atote na ma wa gbo be do yo katsan ye o jibe ya wo ala wa wo katsan la gbome ele be na a note do ya madema kwadonu abaleke nya igbomi le fifia amadema Mawujibe ayi dokita gbo dokita be ya odone ya dokita cho 20 vire kwa be makano teke mo me matrova aoda edola no dokita gbo wa odo akatan ta fiensi ya edo katan vous dada o katan fiensi ya blo be fiensi ya la chocho kelinao fiensi ya doyo yolinao fiensi ya koko linao fiensi ya katutu blibo linao ba ne edafo bantoa me kwa pojolo totono mawu be khoame wa odo velia a otonlia a we kaka wa deblibo hallelujah na nyenu tui ke deblibo akpo be wo lupon wo gbogbo wo ntila nu sianu la anye doyo blibo na ole yesu pen come de nyamale na made fiesi ya ha mekabe nyagbomele wa me made ele me vagenao. This is your time. Mebe game asuna wazo egbenya sanwa egbe yenya sanwa mesia mene bobotazon nyamyanku fisi afi kenele ya bobotazon na myanku boda apetola ben kumenele eye na wo nyama chocho le ben kumele kapopo ya mesia mene bobotazon ne nyamyanku le kapopo ya me azo medibe na awo de kpakple apetola eba mesia me ka yo ye penkola ebe ya de you are there. fiensia ele di apetola bene de ye be fo bubu ojo da leji nous vont ba ikele jiwa eji ba petone de nous vont ba jo ele ji bene na evovo kokko ne na tijo kokko fika kenelea me ji bena kwasi de kadeji aba apeto enyenya azo nyea Yamale kwasi ji na yameko. Yamale kwasi ji la bo ma kwasi ji o. Male kwasi ji la be azo me doui. Me wo tiatia, me wo nyame sosoa. Apeto me loazo, be na to nou vonyo kem. Apeto me jibede, na to voda danyo kata akem. Nenye be wo nyame chochuma nyawo nyawa. Kwasi ji ma, kwasi mane jine makpo. Kwasi mane jine makpo. Azon eye na cho ba peto me sogbe be manya me maike ocho vodada oke me sogbe me lon be manya me maike ocho ye be nouveau ple dida do kata choke apeto ma dasile agbe khokhwanchi nu khokhwanchi eye togbe dodora tone ma peto me va gbo wazon nam de poko dem le otroya dem le fiensia apeto le lalao wa me keme kwasi dio ikele sema unya aboa yesu no te kpo yesu le lalao ele kpo mo na wazobe na ko wasi ji na kwasi ji e na wonya me twetwe kra de fia be etrozu ya mato to fiensia dia etrozu yesu to glone ba peto yesu me va me kwese be ne kure tanye na tiso ganchi e ya zon bo ye me va be ne kure tanye ta be me ne wo vosade tanye ta le kalva de ba tiantia yesu me kwese be nyimbla nyi kola bene nyame nouvela apeto la cho nouveau kata la ke o ma to gbeda de ta fofo me dakpe ka popo ya ta mi dakpe ela be ma o gan nenye me nouvela pe ma we nenye amesia me ke va gbo la me chone fo agbegbe o apeto me va o chon chochoke now do me ton de sia de nou fon chochoke me dogbeda be takadeji ne gedo be jime be yo podede dokpeji lo pa gbe mazon le yesu pon kwaji nye dogbeda le God bless you. Mawunyira ela be fame na o me be e fame na o lo be yesu dem ble ma say yesu chonu vonyo kem Confirmation in your life.
Mawu do kpeji la gbe me azon le Yesu ko yem nu akpa nu gbanto a ma jijimela ma troba ya ba ire akpa eveliadi counseling. God bless you. Mawu ne yirami akpene Mawu be fiensia nekede ya yira to be fome ame egede ya yira to be fome me le fiensia miedo we zona miedo jana o no vinye we zon no vinchu no vinyo nu so revi ke no radio agba fiensia le jivea pe ya bala ojila miedo jana mi be miegede Mawu be fome ame e Togo le churchi labe haume ye ne va gede Kristo to Mawu vi yo kwa jidudua be rame azon be fufufu ya me tamie do jana e ye fiensia ye ke Mawu ba melaga tro ava dogbe dare miata ne miatem akpo jidudu blibo de nyape futoji nyabe ketoji nyabe doleleoji de satana jia ke mie le pomona be atema acho wo nko kpakple wo adresse ke chodo dami le number yo miayo na mi fifiaji etem cho alome kapomo bia na yo radio JVA le number ke miayo di fifia plus 228 99 99 36 75. Alors plus 228 90 27 34 87. Blacheke va cheke, bla ton voix, blandre voix ton. Alors blacheke, bla vendre, bla ton vonne, pe blani vo, andrelia, na tema yo nomba veyao, fiflai, yo zideka, e na cho, na ina yokoa, ke wa aho le kame. Alors ne weya be angolonu, chodo da cho SMS dia, ke tengolonu angolon ko ikemenelea. Anglo nomba ikene zana eye na anglo nyanyana na yokata ekpobo wahia kude ntia atema anglo ke chodo da nomba ya oji alebe watem a kpedenchi obe na like ano maube fume meto yao dome eye megwapojo elabe dodo akpotoleji mopa me ava sandia eye nunyi yo mawo jirado anyibe ya wona ofiensia de ko jego mevoya onaminya le mawunya mebe o meyina opération alo do pena mea na me do khwa mevo da bi de kanu kwa la to be ma fa mava no ga yi kaka gava o ga yi village me mava ao do no ate ye do igome yo jea ne gapopo aden yo gapopo nyi yo gapopo kekere kayo do wuna do anu kekeke happy me adona go le block be khwa me ta fiensia yikene le radio abone se mawunya elebe na anu afima eye anokpomona edovelia yike apetola jibe ya wole wagbemele efiensia nomba yo mie nami yinya temato académie antia owenye plus 228 99 99 36 75 blacheke voacheke bla ton voix din blandre voix ton lia. Allo 90 27 34 87 bla cheke bla vendre bla ton von nekple bla niveau andrelia ne yo no ba veyaola ekema akede mianchi ke apeto ya yira ekpatoleji apeto kpatole dojiazon me kwase me gapopoeni abe na ato gbedododa acho nyao anodon kumene apetola ebe mi teba gbonye nyamesio kata la gbagba jem ye agbale miawumla kenyela mana jujo mi yesu be yana jujo mi apetoa esogbe be yana o jujo le piensia tamyameyo kata le semi encore le kapopo yame le JVA pe yabala ojia yesu jirado
be ya onu nyuya de now le fiensia ejirado be ya onu nyuya de now hallelujah Yesu a onu nam to gbedodo da yigbedodo ra jiba peto va na onu nam fiensia va onu na nye lupon va onu na nya gbe e a onu now a onu na twaseye nous sikem me susu nous sikem me pomona nous sikem le ndodo me na ola Yesu le chachirado Yesu sogbe be ekbegbe Yahweh le akpeume Yesu jirado renchio eja onunya de now hallelujah aton de atema de motoa aitok bedodo da ai bedodo raji ela be zande ya Jidudu, blibo, koko, aswasio. Et Yesu nana jidudu ya. Jidudu, blibo, koko, cho, Yesu bo. Aswasio. Le fiensi ya. Le Yesu comme la benya pe mawa. Me tiana memo. Ame siame ke ton le pe chime. Dasi le pe nou vonchi. Dasi la gboko onchi au trône Yesu nchi la. Apeton la khone. Apeton la le gbesoso akwa mema achu. Igbedodo raji. Egblon be yom. Ekema matonao. Made nou gan kakosio menya ola. Afiao. Hallelujah. Be nku o ma yo gba ye me le kpona ne ke o me le kpomo nu kpokwa de ke la gbo nchi o a nku bi ya vunao le fiensia nku la vunao nku avunao wa yueko apu nku nao na kponu ne ekite pe de ka agbo o me gale zon le inko agbo o va ti dome agbo a eti yo dome Yesu la vuyo do a o ale o titre eye akoko dogole yo do mame eye ayinko game asu be ntinya o natro hallelujah game asu wo ntinya atro mano nenema o efe ya me ya mano nenema o efe ya me ya machi nene a efe ya pewe ne kunde Yesu noa anabe fe ya la nye fe tokede le wagbeme adida se aklobe Yesu ye wenam yueko language section. yueko If you are finished, wave to me Attends and let me see your hand. mebe yo Yesu wale fiensi ya magbele odio de popo 3 la avuinao ne jila akpoe ne biala anao At the middle, have you finished? Messia me ke biala onane ameske Counselors, popo 3 la ne With fui your kola wa hand. vinao at the center there, if you are amesike finished. jila akpoe mi le gbedodo rape e yame e fi So sia my fi left ke hand mi le side kapopo at yame the la end, bi kplomido mi on de kakpakpe mi le counselors gbogbo there, me have you e mi ano finished? togbeda Yesu And you wave your hand to Akasio. me if you are finished. le fiensia ela bena ejirado pe ya onu nyuade now Should be getting ready. Yesu le nui Anointed servant of God wogenam is coming. e chonu bon we akelbo Very e soon, gbogbobe the yoke will be le do broken. bye na nouveau mao nouveau yo Let's rise katan o up choke le as we welcome fiensia King. do bye ne azon jirado mon pa mea eva do bo Are you clapping or tapping your hand? voici PCC de ka a choke mon pa Praise the mea Lord. hallelujah Did you see those people around the Jericho walls? And they walked around mi Jericho. pa mema o And nchuma then, plenyo numa yo the pokla Jericho yedi walls kobe was glia there. o And o pokle they vo were glia so kpoto la happy fima they knew kake the ji Jericho kpoto le wo walls jom were e la falling. bonya be And glia they le mumuge shouted and they were glia le happy. mumuge ke They yo thought no he didn't li come. dom Where are you? fika mema yike kwese be na ne jojogo tura fika wori ha kwasi It's PCC de coming. kana petola
Elle me va que mais ben elle le monji bona nous kunu ya geda gome to yo avanao mau acho uvudada o kata akeo eye adagbe le o dolele o kata nu Bible English. e pe le bible amede You say healed, me gbo be to yo but at this very time now, vo over there, e to asinya chireji be la look fima at that person there. kwa me mama gbe me Look da at that person there. kwa me ma la fima da Healeth all. ebe yike dagbe le nye dolele o kata nu Raise up that hand. kwa si ma de and jie raise up that hand e na to your dasi de heart. kana fi ke le vewa afi ke le vewa dasi de kade afi ma le radio agbo la be ma uja wona ne na katutu abado nukunu abado nukunu wa eja geda gbome nyame yo le senkonye kapopo ya me le duvovovo me le asadao me le radio gboa doyoyo be game asu nukunu be game asu When we say the Nemie gblɔ final amen mamle tɔkola egɔmenye be evame ye nenema pepepe wa nɔna le wa gbeme ma raise up the hand kwasi ma and ɖeka ɖe raise dzi your hand where you have na the da problem, ɖeka ɖe your fi eyes ke le are ve wa blind, your bones ŋku are egba o broken, fu eŋe o lame, you have cancer, ekplibɔ yo you have cancer le whatever do it ƒo na wo is, your abi pain makumaku has yo dɔyɔyɔ ava ɖo Father, fofo Jesus le Yesu name, ƒe ŋkɔme the God of wonder, nukunu ƒe the God mawu of power, nusẽ the ƒe God of mawu deliverance, katutu and the ƒe mawu God of triumph, mawu yi and ke victory. nana dziɖuɖu Come viwo unto all va the people, ke ɖeviwo ba give gbeme them yɔdɔwo Jesus' le name. Yesu ƒe ŋkɔme From the top of the head tso to be the tip ta of the be toe, dzodome every kaka va part kɔ ɖe of their afɔkɔe body, dzia every part woƒe of their lãme life, woƒe receive the ŋutilã miracle me be right now. ŋutinuwo katã Receive the yɔdɔwo healing xɔ in dɔyɔyɔ le Jesus' fiesia le name. Yesu ƒe ŋkɔme Blind eyes, ŋku yo gbã me dese na mi ʋu le afi ma fifla le Yesu ƒe ŋkɔme deaf and dumb, eto yo ku receive the touch of ade the yo Lord tu mawu and begin kasi to mi hear mi and senu begin to mi speak. ƒonu le Yesu ƒe ŋkɔme In nu your body, tete ɖe I kpekpe le lãme nɔ pray me like do a gbe ɖa balloon, be air will fifla get yi la out, and the balloon will abale come ke wo clapping to together, nɔna kakakakaka ko eye wona to la nenema nutetewo katã ne gbã le lãme na mi eye woatɔ te le Yesu ƒe ŋkɔme dɔ sia dɔ yi ke nye ayiku me be dɔ yi ke nye dzɔfito me be dɔ medo gbe ɖa be aƒetɔ ne kasi mi fifla yi aƒetɔ ne yɔ dɔ mi fifla yi medo gbe ɖa be miaxɔ aƒetɔ ƒe asi kame le fiesi ya le Yesu ƒe ŋkɔme one leg shorter than the afɔ ma yi ke kpokpi le nɔvia gbɔa medo gbe ɖa be aƒetɔ la nena be afɔ velia ne do asɔ kple nɔvia alɔ ma yiwo katã wo dze tsi alɔwo kplibɔa mawu ƒe ŋusẽ ne ge ɖe abɔ ma me abɔ avlui abɔa ŋusẽ ne ge ɖe me le Yesu ƒe ŋkɔme ame yiwo katã kplibɔ afɔwo kplibɔ tsapetsapewo tension lé mi da ɖea mawu Yesu yɔdɔwo le zã ya me le Yesu ƒe ŋkɔme aƒetɔ me do gbe ɖa be dɔléle sia dɔléle ɖe kpekpe wo katã ne ƒo tagbɔ adogo le agbo me ne ƒo tagbɔ adogo le agbo me aƒetɔ ne ɖo kpe dzi mawu ƒe ŋusẽ ne ɖe ɖe go le agbo me mawu ƒe ŋusẽ ne ɖe ɖokui fia le agbewo me le Yesu ƒe ŋkɔme You are healed. woyɔ dɔ You are healed. Yesu haya o You are delivered. Yesu tuka o Manifestation of miracle in mawu your ƒe life ŋusẽ right now. be nukunuwo va gbome azɔ ne ʋu ŋku fifia ne ʋu ŋku etowo la akpɔ nukunuwo adze gɔme le woagbe me aƒetɔ akpenɔ be ne wɔe eva me eva eme le Yesu ƒe ŋkɔa dzi medo gbe ɖa le amen egɔme nye be eva me na wo vɔ eva me na wo vɔ amen eva me na wo vɔ dɔyɔyɔ ava me dɔyɔyɔ ava me to ɖokuiwo kpɔ edoa magakpe le afi ma o ebu dɔléle ma bu dɔléle abu le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme hallelujah ewɔe na wo vɔ Yesu wɔ na wo le fiesi ya vɔ ewɔ na wo vɔ ƒoasi kple sese ɖeka la le radioa gbɔ ƒoasi kple le aƒea me kpɔ dzidzɔ le salona kpɔ dzidzɔ le dɔwɔƒea kpɔ dzidzɔ le ʋua me elabena nukunua eva ɖo nukunua va ɖo nukunua va ɖo to ɖokuiwo kpɔ elabe Yesu wɔe vɔ ewɔe vɔ la Yesu wɔe na wo vɔ ewɔe na wo vɔ